Akiama kia Devolution Empowerment Party nikyo kia bas ni bameneretie bo kadhaa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru nontuboe gutetera gavana Kawira Bakiaria baugite kaunti ya Meru iri na mathina kathumba na njira imwe kuthiria mathina jaja ni kweberiete ne gavana Kawira ni untubura bugwatiri mbaru nyani MCAs bambunge ubakiuga siasa cha Meru itibatere gutonyerwa ni muntu kinyori ku urate kumenya thina cha Meru no mukaririgiti wa kiama kia Nopeu Daktari Julius Mbijiwe naugite gavana nethiritwo akithamia mabisa barwangiru wa kigina nibo kumwatari tambecha cha mwingi na mirango enyuma hontu bare ugite nibo batere gutumirwa kumwinga utongeriene Bas power bas power Ntuko ya narua murutira jwa kuingata gavana Kawira Mwangaza utongeriene no juitite na mbere kugwata mwanki atongeria baraba chumiretie kugwata mbaru gavana Kawira bakirwa bachokere rugitone wote wobetete kiatho gya guchwira Meru ntaira. Naona wengine hapa wakiongozwa na Waiguru ambaye ni kiongozi wa magavana. Alafu kuna huyu Elizabeth Omanga. Alafu kuna huyu Moses Kuria ambao wanasema ati wanatetea Kawira. Tungependa kuwauliza wanatetea Kawira kama nani? Kwa sababu hawa si wa Meru. Hawajapiga kura hapa Meru. Hawaishi Meru. Hawajui shinda ambazo tunazipata hapa Meru. Kiswahili inasema mwenye kuvaa kiatu ndiye anajua hiyo kiatu inafinya wapi. Nashutumu Waiguru kwa sababu anatetea Kawira, yeye angalii mateso ama kilio cha Wameru. Yeye anaangalia tu rafiki wake binafsi. Na ukiangalia Kawira ana cheo chochote katika Council of Governors. Gavana Kiraitu alikuwa chairman wa sheria. Gavana Munya alikuwa chairman wa Council of Governors. Lakini sasa hii Kawira kwa sababu hata wao wenyewe wanamdharau, wanataka mtu kama huyo ili miradi yote wanachukua wanapeleka kwao. Na sisi hatukubaliani na wao. Akiaria Alhaji Mwendia ureni mwandiki munene kiamene kia basa ja Meru na ugite atongeria baraba kurungamana na gavana Kawira ni ubia bakaretie na uma potendene yao. Meru number 5 company mwe area go supply into Meru number 5 today. The company area associated na Keika Kimani. Therefore Keika Kimani, Susan Keika Kimani. Te interest cha Meru koroera na interest cha kuja individual. Na tokenda investigation cha mbele ya kuthithwa on these companies associated na Antubau. Meru yamba gutonywe rinyana no Antubau interest cha Antubau ere kana badatu. Na torie Waiguru. Waiguru kirero kia Meru. Ameru balerete bonze. Otego kigwa matona ya kwikirero kia muntu mwo kwigwa. Ya Kawira Mwangaza. Meru is more important. Meru ena gitomi nkoroki ya muntu mwo ogweta Kawira Mwangaza. Na nande ntumwakire Moses Kuria, Gladys Wanga, Anne Waiguru na bangi baraba igikite Meru ni berwe na bamenye Kawira Meru etemweria kinyaga atikirwa mumerone ni untutongeria bwawe ni burekiete kugea nkanju. Gavana bangi bakithwanaria mantu amanene Kawira wathoni Mandabuti, Kawira wathoni Irumi, Kawira wathoni kuvilify barabangi Thanga na Rumena na kureta ng'ombe mwendene constituency yonde na tuona bubu tiumbo tethie Meru. MCA nabo batetigi nyuma gucokeria atongeria baraba kunyochurubwa kiatho bateti araberi ni bamenye Meru iri na atongeria na akeki bari na kirira na kuthuganiria mawega kaunti ya Meru. Nae Meru ishima. The president naririe categorically. The problems that are in Meru can only be resolved by the people of Meru. Look at the president, the deputy president, now to leeway about to address their issues as Merians. Ina mtungia kuma, hatu watu kwa mangweshi yetu. Lakini tuweta Embu, hakuna kelele. Tuweta Kirinyaga, hakuna kelele. Tuweta Nakuru, hakuna kelele. Na otero tuona Waiguru agaya na ngabut. In issue. Otero tuona agaya na blanket. No ntu in their mind, wakwenda ntuwa Meru bayo blanket. No ntu in their mind, wakoloma bakona we are fit. Batu kureta irwa one batch mwen turene antubetu baruira nundu in their mind bakoloma bakona Meru baba achiri waya wangombe mwe baruyaira nundu in their mind bakoloma bakona environment ya Meru politically but it was very toxic throughout sito bera u otubeshima. Moses Kuria no reto kumenya natige kugeria gukinyanga CS Mithika Lentore ni untukinya gugakarata batiomba kuthimanirua na latiri emwe.
There is no single time weta nyembere media we sober. You are always drunk. Ende ulevi boku Moses Kuria waturetera Meru au. Waturetera ulevi boku wa Meru na itukumenyenye industrial park ira yaki ruirerorera. Kwena ichunke ugitiri kinene. In fact, rumors has it that you were contractor our industrial park here, which has cost us 250 million. Tukuere muntu wetu Mithika Linturi amuko class moja na you are not of the same class with CS Mithika Linturi. Yeye ako level yake. Uwana ano ntuno are mero kuritangwe nyere ministry ya trade na investment. No engirwe tonere gerisha fore thirwe you are among the people wakuruterwe ninyaba bakona kuri akimbiyevura watu lindas no tumukushon lakini bange ibelewe umuntu atake characters yake myaka kawita kirasi na kyake ketu myukuwa githatra kawira they belong to the same class nigetu myakona so this is one of us Ngarukweje na boa siasa Julius Mbijewe na Kaura ibachumiretie kugira mbu mogaruruku jarajonekete kire obisi ya Kigina ja county ne Meru gukirikana gavana Kawira no ka ate kugaruko tukwagitwa na araga itambecha cha kumuita kirinyene kira chiethirite uri ogwetwa Kobia engirwe arito director of finance aikwe civitali kiumia kithiru akurega gusaina mbeca overdraft kende tumirwa kiri mantu ja magamba ekirwa Crispus Mutino so Crispus Mutoni nwe rokume kamba nawe akuritwa akurega gusaina mbeca ekirwa PN karia awikirwa rukiriro nawe na PN karia no atumwire bau bange batatu ndene kiume kimobamba kwithira bakiumaga ikurega gusaina mbeca no ntuna cio mbeca ici itete ngugwina ira ibwirete kurita ankwenda kwira banki cia Meru cionthe ara account ya Meru ina account ene mane kethire kiritwa na ndi na etikuita kethe tukare kikiri musara wa muritingoge then kwena questions kwena bioria na it means eka investigated kumenya kanene atia nonto itumerwe kwena mantu yenderete haja mwankana ndi ngavana njirere ya gutumira thaiji iria gutumira ni okenda mbeca cia county itumirwa iburonere wakiri arejire turirwa kinya arejire na ndege eja gukanga tanteto cia wa ndene county ito kuibore ngene kenda eta kukumana nau kwa maofisa jetu ja county baraberwa ngirwa mbeca ito mwene na babwe kwanza bukeja kuvunja mbeca bubwirete gwita ke EACC na ndege gwetera ndi kuona kithira mbungi ya senditi igekera kirore kwingatwa kwa gavana Kawira Gitine kana siasa cia Meru no kaigeta na mbere kung'enta na kinya kumatankurukira.